Kanitha nayo tintigie nyuma kuongera migambo yayo kiri mpangaratano iri thite na mbere kuonekana kaunti-ini ya Meru. Atongoria riu makiurua kwiga mpatho ciao karwaca na kuthingata ngwataniro. Athinjiri makanitha ya EAPC makiuria gavana Kawira Mwangaza gwikara nthi na munini wawe Karugibu kumbikana mbere ya mauntu mathuka bururu. Maugite gutumbika kwithirwa kwina uthii na mbere kwina ndua ya atongoria. Mukiri Mithika atumenyithie. Okaitene kaunti tekano na pathushi tete na mbere okuiro kire atongoria Meru muno ati gavana Kawira na munini wa mutumo ntwethingia athinjiri ba murungu no betete na mbere burukuria ngwataniro yani kire atongoria obao iromba yakwa kwa niaba ya kanisa ya EAPC kwithwa kwina ngwataniro batigatinka atongoria bonthe gavana MCAs senator MP na atongoria bonthe baba usikaga ndene utongeria bwa county kenda county mpaka county na nikenda bomba ko nankana services ciao kiri mwananchi ndwa ciao cia magita jonthe na gucokanire migambo ra utebugi na mashindano ya atongeria kiu tuko nduga kine tumitha ituri atongeria bai bakarende guru na bagwatanire nonto sabure wanda atethiri ruga mwathani aruga na thaga kitharimo aria kwina unity so gintu kira tukwenda kuona gatigati na ka atongeria ba bonthe especially atongeria ba 10 ba bonthe batongeretie county bagite ngwataniro na bendane na baria na sauti emwe nonto fonao bagia na mpatho na mbathukano Meru itumba gukuri na kuringana na atongoria boba kanisa EAPC areo muthinjiri munene wa kanisa Samuel Mugunani ati ngwataniro ya atongoria Meru na kiri mugongo buruni ebata kiri guna mto withire mature ne nkuluki ya mpatho itukuromba kwithwa kwina thiri nonto ara kwina thiri no maendeleo jomba kuonekana ara kwina thiri no utongeria umba kwithwa bwitite bwega na kou ni butu kuromba then ya Meru county of course ne Kenya kwa jumla ni kwithwa kwina ngwataniro batigati ne gatongeria ne kena ngugira mwananchi erigirite services ya mwananchi akwirigira omba kuigwatithania kumene na atongeria betu ba kisiasa na mwathani batharime na thire mwathani umbe kwa county yetu ya Meru governor ina ngugi nene muno ya kuhakikisha ale gururia na ai mutongeria urotongeretie county eji aku make sure utongere babu rungu yawe ibagwitania nikenda naye no akomba pia kujuria mantu jaria jatumite thende na that position na bunge ni ati kinyambo ya thenjeri bakuwa cha thirikari nene mbaru burukire ndwe nshobishi bango maturene ngugira deputy president aina yo ya corona nshobishi bango imantu ja utugwiria turi kanisa neja batu kugwiria mtu wonde wa Kenya yeji nonto uti muntu utikuona no tije ora nshobishi bango ithukitie ana baba ingi na igatuma njai misie mingi athukana na kuthwa gutena inya kabisa na kuthuka ngi arume in particular no tukethira muntu ne akarokera nchobi tubango tu na atindire ngugine ateta na nyere no ga kuthuka na inya njewe ate America ni no tubato chobi tutu nguge deputy president ya kuthithia itu miunga mukono nchobi chibango niruwe na chumwanka ikinye mwisho kanisa sema uwe na iye miarioba ikiathone kanisani ya EAPC kirwe kiawekirwa thombe kia muthinjiri wa Murungu Silas Gekundi hayo anavyoonekana sasa urea kuonekana na nde huyo ni overseer una nene overseer Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.